because you must have kasa nya se counterfeit sika no musu ni mfa so asie ye the counter machine kan to material no makase what chimi se counterfeit machine money eno entianya ndai Asiedu Nketiah wusu na anya guy na hwe wanim uti se TV apem from uti ase akurasi TV po abusia esi ade asem no aya Christica Johnson Asiedu Nketiah NDC national chairman bebe obi amonto de grama me onamo wasma bedi ha abusia lasma ya shepa lasma shiko bi aso butu two people amane no ede na koso I Penyah block media mess was say ni mo obe like video no other one what subscribe button and click the notification icon of latest updates na be chere wa join the amame e wo comment section so ba so a no say for anya bia share oh before say be come command so come so na question on about all due respect Ghana card no who be there who be because me kai say 2018 o ka kire say ma ye nkoya Ghana card no e man ka me yedu ochi aka me ye jaiye but honorable who be there so Ghana politics, and you come over you be other than politics. Be ye nya botre he say do kra be bo ana embo ye nya botre be you say if you no party no mama de enye papa so Ghana. Now let's go to the actual conversation with the comedian as well. Oma be crash with Honorable Johnson Asiedu Nketiah, the general mosquito, then NDC national chairman. Obakia da durumba ewu ya no ense na be da dwa o Pierre Canada abeye da dwa enamuso ema Asiedu Nketiah in December 2025 okwa kan se mi fa da durumba ayele no kunafo no ho mo twe ho manso wo court ayele no kunafo no ho emo kire mu se oh onu de ade onim ane se da durumba e de odobroni e be chia no ese ne yere ni legally just a legally married wife. Any it don't when we said odobroni. Eh that rumba yere ti do bia kan bia de obi anya din obi anya steady with their families. So I met that Lumba where attending the same chiropractic clinic, and to be honest, he introduced Odobroni to me as the wife. So I think that I owe it a duty, first of all, as a person, and also representing the party in government, to be present at the funeral. We have been properly invited to the funeral. That's why I am here. But I will still remember Lumba a lot. His music will stay on forever, like Bob Marley and the other great artists. So may his soul rest in peace. the dance we na Honorable Eka no enu na team legal wife for say ehine ha team legal wife for say ehine ha Honorable say we can say we the media as abusia said the obusi di Johnson Asiedu Nketiah adwuma no ese we ni enisi e ka kire nobody this time because you must have kasa nya se counterfeit sika no musu ni mfa so asie ye the counter machine kan to material no makase what chimi se counterfeit machine money ya counter ma mutimi kase because mu nyedu oba ehunahuna ni pasa de panyini ade adwene eba be hunahuna ye sa adwene mu dwene ne de mu dwene mu egumutrum na fifiba nkan kran wate penfo mo no bom sa se tam ya wudua no muwa first mo kasa bu yeso ne ye atwietia ko kasa bu sa ne ye atwieti mo no bom mo nyanyan asem kotre ma no asa kotre wa wuo no bom but we can't even say mo kan kran wate so mo woni pa o kasa oba de mo for kasa I was born a bitch, man. I was born a bitch. Mama ye wu nyansa semono. What to all? Ya wa na asan yare ga be ka kire ye say. On ma Nigeria for ma metena say. Mo hwe ne hwe han. Ese ma ye Ghana two political MPP and NDC. Abranko for bebe wo ha. They fight for women. They understand. Mese Nyankopon bo be ma no. Oba bo ba na be ma ada. Muntie na me kase na chem huhum asem. Oba be ma na oba ba na be ma ada. Say the baby o yi free am kase the rapes no muni baby o yi free ye.
So you be man fin or the ball, but you don't know baby you free yet. So you be man dreaming or the ball, but when to me catch a message, nipa be or cassa would cassa man. Motion ye. Mother earth cry your bar. Sasia. Even the white crown of women say Mother Earth, eh, Oba. What to? Injustice, you see, the business is they watch, they don't. The whole political you for back with Jabba Biacoca. A whole Asiedu Nketiah could Jabba Biacoca say, I lumber the next year. Once Asiedu Nketiah, would you not be we a huge Ayikaka. Our Cassa be between see, or Cassa between the sea yamba. But we also one share the position, one share Jinabia with Jinano, one share the what twice I'm watching. I saw Uber for no. What polluted air no? Can ye be uncashy and Chileno? Penyah wash on my soul. That moment now say you won't kakakam. Say a cassia woman, no better than Cassin. A lumba the next time I send a papa. Sad that a time no come. Nini Castle Becca's no. When a mama piece in the mano, or don't run him penasum. Me the way I see pen on a dark girl, no penasum. You don't want peace. Enti asem we na chese na akwa ha na akwa ohini we wo na akọ eti obi antini fa akwara we ntina se mo clip ne nche ne musanse maame na oni nse bema na ware wo adenti na sa na dwe na maame yi kura na ye ka na asem no oni ho adenti na wo ne bema na ne baaye na oba declare oba afoforo se wo ye ne yire na wo wantimi amusa ho hwe wantimi anka hwe na ofre wo se wo ye ne dobroni obegina wo fefe wo sesa si fom na papa na ewu a wo ku na nimu ase so wade o. Adentia, this is a simple puzzle. Nyansani to say that the lumba or solve to nechi. Onokwa taba en kanyansani bi onfa na asem free asonko. Aketia tiatim. And so Ghana mpanyifo emu politicians to say Asiedu Nketiah wa bre free kurasi abedi jeje achi abra o politics ho. Odo carry ani nyina ato nchen. And I don't want ba say you do what me ngu anim ase because of say papa bi anu asema ono hankasa aka papa bi nhyehyeye a wagina simpie so ahyehye papa bi information a wode amaye no wo Asiedu Nketiah pese esesa ada Asiedu Nketiah Priscilla no penana menti ase iti akono wo tu sikagu mutu what do you mean say that the lumba wuo no you are also an alleged suspect who on sawum and until your interest is say that the lumba asem no kure betwam said your ass will be covered iti akono you are a prime suspect allegedly in that the lumba's death. Yes, you are a prime suspect, a mastermind behind his murder. Na police for unko hwehwe de ekum papa no na you starting free o mo say there be why can't we do this na say yen me ni brani e be kan mo say didi matem na wonya nipa enya aboa na wo ye se wonya nipa enya aboa na wo ye. This is the way that the lumba na ankasa in his own way a solve puzzle na o jama wiase no on his birthday. He solved that puzzle. Said, "Get away, me nam there." But oyame do broni keke. But oba mi ankasa matisika wade no. I want me nyame boni wo wiase da no. Ono ne akosua sewa. Asem way eye that the lumba na kan ye nye obi na kan ye enye ya ba ya ase enye abusua panyin se ena nye obi na kwaye nhwehwemu. This is a simple truth. Ghana mpanyifo omuni bebre dodo na enim nyansa na enim de na omo wonti no omo hu sa truth way. That the lumba in his own wisdom as an artist, as a poet, has solved this puzzle. Knowing very well, say, it be as that time, onya chance be and solve puzzle, no, because people has been seeing him holding hands with this little girl, and people also know, say, he's married to Yama Kosia Sewa. It is Anna Juna Obiabe Chesiano. He solved that puzzle. But then I'm saying, Nipa bebre wo Ghana no, ya dwene a ye de dwene ene nimde na omo nimti no. Nyansa ni ho, ena omo de hu se papa yi e solve problem we. I see one achi no. Eti kanyansa ni bia na asem we beto na nim a, e ka sa clip no no bebo. Mami,
na na so aware na na giwe ada no ameka bibia maami kura ese one na ekun no oni ho na papa na kobo ni din no oni ho maami no oni ho etienye hu bi ana se no ye bibia impress obi ba no kure na okan he ne no kure na okan he se no wagyan na yire na enka wo odo broni na obeka so ye na yire but o solve that puzzle easily for people like me. I may a poet. For people like me, I may a smart enough to communicate from the universe. Na mentro. Who say, as a poet as I am, my whole life is poetic because me and Kasame ma me kwebi on timasiye. Since my infancy, my whole life is poetic because I'm a poet and nature made me so. 80 poets and people like us, no, we live life in a certain way. One share, one tini panasi da. But the American say that the Lumba saw that this problem was hanging around his neck. 80 he found a way, artistically, intelligently, to answer that, to fix that puzzle. Say the beya that you and Yansafo can refer to it and solve any problem that he leaves behind. But unfortunately for that Lumba, when Yansanibia no bet me other capacity from the judiciary to him fear to baby. I'm an anti say papa. Ojina wanim e na obo ba afofo din so ya na yire na wo de edu so no o se ne dofo no keke e no entianya ndai se du katia wusu na anya gayo na hwe wanim uti se TV apem fom uti ase akurase TV po uti se TV apem fom se du katia wanim tenten se tete black and white TV star na eba no wanim tenten se tete black and white TV and po abuwate. Me say we say don't get me jina usu to president Mahama. Because you people are governing a fucking system. So na we are dancing. Neboa. Say don't get ya. Oh, me so ultimate the president to Ghana that kiss that ambition no goodbye. Because you are not worth it. Okwa uni sa personality no. When him we the president. When him we kura we the Asiedu Nketiah, ya the president. When him we twam say no, ye betina ko president o you and so ko ready asem ama amanfo ati. Ah? Asiedu Nketiah, me say when him tell the Asie twam no. When him ten say world map. When him ten say funadaka. Ah? O na aba be kan kire say wo hia obi no ne chi ase na yiri ni to ya yire meboa. Na we no te Canada no. O de na tie ni pa say o yire na waja na tena Canada o kon wo ko share ma coat kurasi ni ti se o Asiedu Nketiah ko share ma coat ade ko ja president ko gu Ghana brand ani mase o be kan asema me yati ah me say Asiedu Nketiah wo e be je wonsa frato o mama no a o mo ho tantan no o mo do mo nya fatise ma me akosu ase wa o maame o isa o ma no omo nya fe omo ni animonyam omo won tan nyina asew omo bibia asew awon tan ni bibia asew ote awon omo won tan ni bibia asew na bre omo be bre wo mema nsa no se maka cho se ketwa no me wo lego 2006 2000 lo saba ho be ma na no ba no aboado an ho tan ba no se 2 years kan na akwa no kra fi to wo ma no bre omo be bre wo mema nsa no asi asem se Asiedu Nketiah Asiedu Nketiah ko peba bitina General Mosquito ko peba bitina na ma frama na ebo no yosono kura aduane na ntontom frama na ebo no osono akura aduane na ntontom General Mosquito me say wo untimi nya president wa Ghana that he said goodbye. Ramo Ghana mpanimfo no mepa mo chew me pese me bodini wa ha mo a mo frefre se yenka nkire ye wofa asem no mu nyai atemdidie ne adwuma ne ade no yate atemdidie ne so but odu hu ko wuram se wo ko wurawura kira ko tuatua sika akoya wonsa ense mu odene ne se ye hwehwem hu se wo hyekira ye be swasi wo so ne swasi wo so mebremu yen se wo mpa wo ho asem a yi wo hu firim
na maame no nye justice yɛsɛ no yɛpa mo kyɛw yɛsrɛ mo paa we me pa kyɛw sɛ mesrɛ mo montwe mo ho mfiri mu montwe mo ho mfiri mu Asiedu Nketiah twe ho mfiri mu ɛma saa papa ne mfrɛ me biem me bɔ wudi ne wa ha sɛ wo ma papa ne frɛ me biem me nka de mɛyɛ wa ha but me ne papa ne nkomodie no ɛbɛkɔ ayi team legal wife team ho sɛ mo se mo bɛ hyɛkyire na mo piapia ne ma na mo wia mo bɛka kyerɛ sɛ yɛnka nkyerɛ yɛ wɔfa asefo ne sɛ o mu nyai mo dini bɔ a ɛnya dwuma eti twe ho firi mu ansa na akɔde enye yɛne mu bi na hyɛ aseɛ yɛne mu mfie yɛ pɛmete aseɛ ba sɛ wokɔ hyɛkyire me frɛ yɛn me da bɛtɛ me bɔ nipa ba ko pedini wa ha Asiedu Nketiah twe ho firi mu twe ho firi mu minua na ofrɛ me no mesrɛ me di buo ma pa me no firi nkɔlɛm ne ya damfo bɛsi nek ba mesrɛ ma me sɛ wa asɛm we ho no ɛmɛ mfrɛ me ɛnya de ɛbɛka kyerɛ team legal wife so wo mu nyai da this akosua sɛ wa nya ni justice no justice for akosua sɛ wa no peace wo de wa apɛ no twetwoto be wuram twetwoto ne fa be wuram bigye no mo soma no no mo pɛ sɛ mo hwɛ Ashanti papa no busa me sɛ enti akosua sɛ wa na si munni atem na msakota sɛ wa nkasai omie na no ye nea ne ɛbɛko ama no eti bigye interview no koya akosua sɛ wa no no pɛ sɛ ba me ne ka sɛ oh me ana me si bia wo mo no ma me ne nka se ni obi atem ma me ne nka se nya na mo ye se ɛbɛko ama no ye mu bi ye gya ye dwuma santa me wadwuma mu kura na me kasa na me boss aba enso me si me gyina so ma me ne nti eti me srɛ mo empanimfo na mo se mo pɛ sɛ mudini tɔ no me pa wo kyɛw yɛse atente nhuro tua woto a ye nhuri ntreja twe ho firim wan twe ho na sɛ ombe so siw so a emefrɛ me Ashanti me daasi team legal wife has come to stay ye nkɔ ba bia ye nyai gise maame no wanya ni justice ya me nhyira ye nyina na mbe de ma no si no wo ye oba nso a wo ye oba ahwɛ ho emfasi kan kɔhwɛ bɛɛma da bia meka no wa ha me daasi masa ababiem mo de amamuo no mo de musisi na ebu musisi na mo de nam na mo de ibu amamuo no meboa musisi ana mo de ibu amamuo side chick for aban NDC for side chick for aban papa Penyah te sɛ wo Asiedu Nketiah timi ko tena side sɛ yi ase ko dinsemu no ko kansemu no ko twitwa ntoro ewa abra nipa no dadi lumba na agina oka ase ne yire ne akosua sewa abawe ye ntimi anko na nimu anko ka hwe na wo Asiedu Nketiah ayo kontwa se tetia confirm Adeo to legal wife. Now there's been a twist. Ghana judges no edin same bi so abetuja concerning property sharing. Now winning semwa omo eka. Latest case from Ghana Supreme Court say free necro aware for ware no muja aware ajapade a ye che no enye 50-50 biem ye nche ne pepepe biem obana wa anya adwuma amwa obana usika nka ho obana wankasa wa amwa be ma no wa hoodin ana oba no wonfo hoodin amwa na onka ho say Supreme Court say no contribution no chop into contribution Supreme Court person or say either say eye usika pa sika botin na odi ahyem na maye ajapade no ana say wo de wa hoodin aboa. This is the case of Susapon versus Osusapon case wey and I want here be controlated the dad number ne yerenom case ajapade ni chebu no wan sha said your omobeye no na Mr. Our for no muntie Supreme Court say washa asema constitution na kan wa article 22 emu say aware for year ajapade a mrane fa ne say omienu ni da no enye automatic omo say enye ajapade bia na aware for eye bomu a e kire say eye omumienu mu dia ye wa ajapade a aware for no oba ne obema ye a omo pese say ajapade we ye de joint property ye mienu ye dia bibi ti say omo koto asase na omachro no Mr and Mrs no mo dey register and say omo pese ajapade ne joint property na emom se be ma na nkasa free ni baabi koye na ajapade bra waware wo no eno nkire se oka ho eje se wo kire se wo de wa hoodin boa bi ana se wo de obotom sika ehye mu bi. In this case of Osusapon de na ma me ne ba aware mu no na papa na ato na asase no we si ne dan akosi window level aware gya ye ba no ma me ne se da bi papa ne ware no papa ne kotena abrochire ono ana na supervise workers no
ewi eche papa ne san be fa no kotena abroche London oye adwuma ma o service kasa wo problem nko de ko ya IVF says kan papa na ama wamfanya IVF na so mboma no de ko share dan nim no de ko board dan so de bi ye windows nya de nti e na wari ja ya ba eno so yo no so ne contribution asem ne ba court no high court di ma me no say ye nche dan mu 50-50 because saa sika no any supervision na no supervisor workers mo hwe dan no so no e che se ma me no so ne contribution wo dan nti ye nchem na obi agi 50-50 papa na anti ase na de court of appeal e court of appeal no papa court of appeal say there be ma me na ntumi amfa dance ye poten ama say saa sika na ode ma papa no papa na ntua ma no papa no tumi kire say ane meji sika no but me tua ma me no. Number 2, court of appeal san chire mu bio say saa asem na ma me ne kan so supervisor workers when to me have evidence bi aba because papa no e the evidence aba say ono ana na okọ abroche no ohwe dan otua oto dan ne materials na bibie de wa che so ba na na ehwe workers so because say ono papa no na konta na na ehwe dan no so nti e ho no court no bo ma me ne de ne gu say wan fa na ho de bi an contribute ahwe workers so ni sika no so be ma ne tua ma no nti the only thing court no court of appeal so ode be mama me say okay 4,000 kakra na ode boa papa ne court so ohu se ane eye maame ne moa ode hye mu e ma ejapade ne be joint property ti court of appeal kra de oji tum say edan no eye omumie enum dia nti so obe mama me no mu 20% instead of 50% afana high court de man no court of appeal twa mu so obe ma no 50% pe ena maame ne so onti ase na yen onko supreme court na supreme court enfa high court 50% na ode man ti enfa dan half man no enfa man no e call supreme court na supreme court ichem say enye by force se mo ware bomu a ejapade a mo beye no eye mumie no dia da bi se ye twem enye by force because se be ma na ye atona sa ase dada be ma no asini dan dada na ho ba ya onka ho eje se de wo ka ho se woto bra mo ware no kra still onka ho je se wo kire se ampa na wo so contribution wo se wa ho odin onu aduane o ma na sumdwe o ma na peace of mind anasa wo ye o sensuo ma workers no na o supervise for men no so anasa o sika wom enye saade a onka ho mo nche no super we very important na supreme court so che se o ba bi ti na ware ho na sa ware enu no akọ Dubai ba China ba kofa niema ba ono akọkwan so kofa mayi nchene ntos o mom ko ye jidamba edwei na ono akọpe na sase na oto ne dan ana osini dan a wo be ma na wo nan kan wonsanka no ntumi be kan se me ware no e na oba na ye ntimi be gibi first na sa no mo ye no se de court say no contribution no chop supreme court can see so de bi o say Ghana ye wo human rights the constitution my obia human rights obia or rights or turn asas obia or rights o nya de japade the case we court na mama many 50% ye free na ko ware ampa cho boto nya boato say enye by force o kwa ye be ma o japade ni bi automatic pe wo de mo bia mpa ni de mumie numunim say ye mo de ano make sure say ya capture na say ye joint property ntina na no na me ma futuo say wo ye oba wo ye be ma mo ko ware na ejapade mu nim se mu mienu na mo ye ampacho ye ko register asase na ma ye nya ne Mr and Mrs Asumasi make sure say udin wo mle se court no say eno no be mu a na anu case bi o mo ye Ado versus Salote court no kan Supreme Court ka say se mo register dan no anase asase no wo mu mienu mu di mu a eno ye one evidence e kire say ye mu mienu mu dia nti eno na wari ja ya ba na ye se ye koche mu ndi obenya bi na emo wo ba ye na wo beto ye ana waba ena mwa asama wari ni mu no obia nkasa kope ne bosia no akwakoye na japade a onka ho we ye part 1 member part 2 we that chere wa adwene ama me e wo comment section Penyah Block Media Accra.